Mr. Number 30 rapper alongside Mr. Georgie na Tremzanga da on the machine. Yeah man, yeah man. Takadzeni mufuna ende obo nobo wamtan ronola ngana uri nana yaringa pamban gorinda chitu wana yenena dorobon but one day atiku diva uri hotiani korosu kombuzori shapuko tuwa hayani naripe pindingani ari asini to dingambiru ndari asudini dorumera te nga uri kaprata ngazo tendando tembate te maronga chiyambo dinana ungocha te aamba sori nendina mumwe na jerere singaba shapu ene shapu atakaye na kone jijesi wachitu kapekaye then in the story ndachifanda out nga muramu urte dindene ongo chaho end over abru so zino mbiru ikubaba ngongo so vangwa nga stress cholichiwa nga butu batu vachimbudza pachiritaka ndiwa batu asuru topa player hundi tobori ndi mutu ejaji so ite yataka nendo muhambisa asuri ndakototo nikubisa univaisa taka ndo mufuna ubva kale pure mari aya sekondari afulu chela sanari ndipo fanga pungo uri vopfana na jaji ndafila daddy penny yendalichiwa nga judi ende kajudi ndobiswa nga ini that's why ikataka ndiko jena nga inwi fanero onkumbera number phone urizi mauli nasbulo nordo ni farera nkombera farera yeah non farera kosi roba rizi pinchi ndachini tamba ende kaini ndina kuruvera nanenda disola ndikolangi wanga feya ndasani fara ninga dhidrova na machera ndiko tendo rindo kaka Jindiri oraka yosho maira murere na tetina ye oraka 30 rapper alongside Mr. Georgie na Tremzanga da